Toi fatalo fatu ona lo fa fonga tapua ile tunu fa mole se tutu watu le microphone ne yam fai fo yona ona langona le mai ele fa fonga tapua mai le tunu talo fa lava ba lo le soi fo via talo fa lo fionga le atawa ya me se fo yo pa ia sausanka natu o le ale o ye se fa mkalanga o ke fa ke lava ngi le so se fa mkalanga fo ipe ngi fe kalang o pa ye mo sa o le i ai vivia ile so nga fa ngoka ia se pesa ngole ho ye se Samoa adila fa ka na volea o ke whawhelo ia kuile swaho malu Yesu Keriso. Ne wawe poringia wanoa tāua o mwhai on ka kōwhelo iai. Ia ke mga koe o lea ua o la wala o saunganga hoi. Ia o lea aviei le whaima. E la e e poringia whiawhi a wase. Vi inga o tātum tai sido i langi. E whawhelo ia kuai. Ia misfori pa iyo Samoa. O lo whai o ngā ho te ele mā losio ni whasalonga i so staffa o la langi ma Aotearoa nei. Ia, palo whaftai o le nau a whafonga mai ia le pa ia mawalunga o le tātu o tunu. Ia, o le whawhilo ia tu le nafo ia a le sunga le whawhingainga ia pastor a Fafo Aulalo. Ia, masi fo i nā i o nalo, whatalo whatu Dawn ma Sanita ma lo le soifo mwia. Hello. Hello. Ia, lau sunga le whawhianga ngalanga nai pei fo le whasua tu lia ia tua whawhine fo ia ai whangala wale tātou mic close up ina ia mawhai ona langona mai fo i ma sila fia ai e le tunu le tūlanga o le whaa ilo fo i le whangatia o le tātou whilo inga le so lau sunga le whawhianga inga whafo o se teimi fia le nei a tau, masalo le telo tau sanga o mawae, sa iai le tātou wheiloa inga. Masalo ova atu le tolos fulu tau sanga, ia o tātou talavou le nā. A leo o tātou wheiloa ai, o sina au, o le ngā luenga le atua. Ma ua tau ma whailawa fo i. E whaatu langa lea vahenga o le soifuanga ua tātou wo o i ai. O le fisili pastor Fafo. O le ale tau sanga na amata yo na toi foi e faile nga ruenga le atua ai o lo fa wo pe ona tusi musika mausu fo ina ia pese Ya o le lei fa taile tau mo le fa sili ia onga pe o le fa ko avala au fo le ia arkaring ia o le banku mai le ia ke ele kausanga kasiva fikulima na amatai ia ma fa solo mai asi o mai fo ile tasiva balbal o ila le pe e ma wela fa siri alila ia o le langa ma wel bal au le tu i lo fo yola ia o le langa fa ngai fo ima au ngai le tu ke mingi mai ai le baluiba se o mai la be i le tau sanga i o lo fa o lava ai ia o le pe o tali tu le hello vaftai o lo do winga la i lo sunga le whawhinga Fafo o leo au tau wha mautu nei male whanau i Wellington ma wha wawo i lava le ngate le ngā luenga le tua ia ai whapena fo i le tūlanga le musika ia o le lava ia o anga wala abulo le tua i le ngā luenga ia whatula i le karisia ia ma whawo i lole de tala inga whorwhinga leli ia ma amatai fo i ona ba ia lenga leo le tua fo i whanau nei ona ua whamea lofa i nei le tua i le talengi o le musika ia la o leo lama sanga lua i tono le karisia ma ia tele o te misa vea e pe i le mwhanga ngalo le talengi pisa ola mai ai ma ia ai sa talo i le li mo stei me toi e fo i e wha wau pita iane o lea ua sa baba aila wa ileanga le mai alofo le tua ia ona ua i eni mai alofo le whanau
Ia, ona pe o le ana e se tō Fafo i. Ia tau nei ma le tina ma le whanau. Se i to e Fafo Aulalo le TIAMA'A. E waipinga ngata mea TIAMA'A e tasiva le walu. Ale matu si ti iwa hoi le. E isi o pese ia ua. Pese mai nei fo i tūpulanga ni bai tau. Malo, whaptai. A tātou fo i le nawa i tau i le hawhiu se lau fitu sifuru. Whai e isa usau noanga i le mafuanga na utou tutu whatasi e manisi fo i o uso. Ya, e manatua fo i le uso ia fale, manatua le uso ia yopu, manatua le uso ia vili eru. Se whai isa usau noanga i le mafuanga na la i o na tu whatasi o utou langona. Ia maamata i loa na usu, matusi pese, mata pese, mapu e pese le tu e pi le nawa i tau. Ia, whaftai mu whafsiri, sa vea. O le a se i whai pesa o whamakalanga i le tālengi. Manilo. O ke loe le mwhai o ngā kupuse mea. Pe anga whai e le tuina mai e le i a te au ni tālengi. Ia pe o wauale ngā amataina le TIAMA'A. Ia, sa e rangi si o ngai uso fo i sa mo mua o mātou ngā lulue. Ia ai pe o wala sa kuspese. Pe sa a o e lau kuspese i le amakanga o le TIAMA'A. Ia, o nisi rawa fo i o hona i tamawhanau le lalawhanga i toa mua. Ia, ai pe o na paasolo mai e nā le tasiva fitu lima. Na amatai le uhui pese. Ia maamata loa na o pese lima. Sa vea msaronga ki silifia. Ia maabelo tu i pi ngaso. Ia le rai ke leanga i pese fo i sa kusi me ngā kaimi. Ia ma paasolo mai e le fiku. Ia ingar kamira ngā leanga i roia le o ia sunga ia yopu. Ia ma sunga ia vili. Ia ma le siau baanga ia le pealanga o le kaimi ngā pe kai rua kausang. Sa iera uri ia ma anga i mai fo i sa irin maungu ia i nei atu no ia sa ue mari o vili. Ia au yopu alanga pe o yopu ale sa ma whaakasia. Ia malo uso la kiki rare ingo ia fale. I le vai kemiro le waru kasi. Ia o le kemi fo langa ua. O le lei fo langa nanga ia fo i ka ua. Ia na manatu le ia mai kongo le ofui bese. Ia pela o fale o yopu le ngā makamai le ngā makarong koe pu e maima koe whaafou mai pese i Samoa, Josefina. I le tu e pi. Ia. Au kemi kongo ngā ua amaka ngā ia kuia ai pārangi fui whafo. I e te sta ma le rekostoa ngai nuuri. Ia ua bai la ua amaka ngā pu e ia me ori pinge. Ia peira o ingare ngā whaari pinge roi kere o pese TIAMA'A. Ia o peira o fiku ngare mako malanga i loi kukuila. Ia mako kausia le mo te arunga kuila le pangopa. Ia pe kolu e mako sanga. Ia o le o ilan mere sa mai e mai opu whangai ko. O inganga kele le pese ngusi ai. E pese le o seu polonga. Samoa. Ia o le Josefina o le pese o le kapaa. Ia mai se ama o pese pinga kusi kuila. E pingo e fo i mai le upolu. A makarong koe usu. Pe o la upu. O le ia ai umia se whamakalanga sa bea mara ufala o kere. Malo, whaptai ta ua tele walanga o le whafonga mai o se whamrianga fo i mo au. I le tele o nei tausanga e pepese ai lava i suafa o yopu, o fafo, o vili, o fale. Ia ai ele whailoa i lava wawa i tangata o le nei la so i le mai mo mai a Samoa i le lalolangi atoa. E ei le mele ua e le tofai le usunga le whawhenga inga. Le a wha waulau ngā luenga. I le ngā luenga le tua ma le kalesia. Ai o le a whawhano atu le mea lofa ina i o walo ina ia whaawawina le TIAMA'A ma whatunga ma pese le TIAMA'A. Taipe o le mele ua whainei fo i le puni ala wa ala tau ia vini malale. Ua whawhano atu
le ngā luenga I le la whanau e whaua tai whapena se moi mitinga I lau sunga whawhinga inga Fafo. O lea lava, lea taua, o se la ngona lea, ma se musmusunga fo ia le li ia, wa e pior kāningi e lim whai u e ro tai tunungas, sa vea wau ke kongo pe o lau ngwa ia o se tangata fo wa lau ilo fo ni tāning. O masalo aingo whanga o mai a umangi kāring, pe o kulanga fo I o le o onga, tūlanga me whapenga, ia pi o le ua. I whaiaranga arua ngā le tua, ia pika ke mangakua I le kāua o le ngi kāring. Ia, ma le kele o whi au e mwhainga mori mai, sa ma whaianga kusi, I lunga o whaangai I le kāring. Pe o le ala le ngā raianga, pe ua nau lava. Ke ua malewa la au sa vea, ia ai, waka kaunga pasi I whaangau. Ia, whai mapingi whaamau ia lātou. Mali lau. Ia pe o se o le kari kulawa lea sa vea. Malo. Ma loko whaalo le kere. Malo whaftai e se le tāua o le saudoanga lau sunga le whawhiringa. I le tele o nei tau sanga, tele fo I pese na tusi I tamaitai. Tusi teine tātou tali e fo I ma sua ai awa o le winga nā o tangata tusi pese. Ai aluatu e whape mai le tua. Ai lea ma se pese na tusi a moa. Ma e fesoso ani mai ai I le ngā ruenga le tua. E vi I le tua o pese ma te talo o le amio. O le pese o le vi inga I le tua. O le talo vla fo I le amio tonu. Ia. Ia, pe o le kasi le vaanga sa bea. Ia sa whaonga lawa fo I angai, pese fo I whakwhako ingai, pese fo I ngai ka whaonga I ngā aso. Ia ai le whapela ke o le whaomana o whanga whapea mo ia me. Ia e mako ko ngā wike māsangi. Ia e ki ngā anga o la e sa malipana iengi o. Ia ai kuse koe le pese. Ia ai le inma se iloa pe. Ia e pi ua whaia me hoi pise mea mongi a lau o lau a kusi le pese. Ia a mga kufo ia I le kuspai ia. Ia ngai kusi pese hoi sora monga ia mea kau kumaika. Mari ila. Ia pe o le langonga lea. Malo whaftai. Dawn and Sanita, tua whawhine, talo whai. Amu ia o lua. O lipoi o lua soifua televou. E se ta mā lawi loa ma tau ua ma te lelo na sau I matau I le musika ale atunu. O taimi o whaanoanoanga, o taimi o fiafianga, o taimi o le mautonu, o mata upu o ngase o malo, o me tupu le nu umale e kale si a so se mea, sa tusi e pes al tauta mā. O la se la ngona ia te o lua, ua fua I atu e le atua mea lofa ia te o lua, ai mailo lua lava ta mā as a legend. You know, giving that blessing to you and passing the baton to you to relive the whole essence of the talent that was given to him by God. Thank you for the question. Yeah. Olo ingoa Dawn, tōna lalo Peni. Yeah. It's a blessing. It's a true blessing. You know, Dad has an amazing gift, and we are truly blessed, and we thank God every day that not only that he had the talent, but it is now has been passed to us. So we just praise God every day and thank him for introducing us into music. Yeah. Malo. Sanita? Want to add to that? Talofa lava Samoa, ia ola ungo Sanita Aulalo Ofisa. Just like my sister said, very honoured and blessed to be one of Dad's children, many children. So for us, you know, it's a legacy, it's a big shoe to fill, but we know that we've got great guidance from the man himself to help us, but we can't do it without God. So first and foremost, glory to God for his talents that he's given Dad, but also the talents that he's given us. Girls, how far do you think you're going to take Dad's talent to the next level and to the pedestal of where he can go? The sky is the limit. We're going to
go around the earth if we have to. We hope to take, you know, what Dad has passed on to us. We hope to share and inspire the young generation or the next generation. So we're hoping to expand around the world, but first and foremost, we're starting out where we originated from, New Zealand, and also Samoa as well. Yeah. Right. I hear that there's some plans in the pipeline to revive old music of Dad and his legendary TIAMA'A band throughout the world. And you are going to turn it into a music video, and reintroduce that kind of music to the crowd and to our people and to the new generation. Is that the case? Yes, that's correct. Yeah. You know, Dad has so many songs and that, you know, not everyone has heard of, and we're looking forward to, you know, learning more of Dad's music and just changing it to this next generation. Yeah, but still also incorporating the original TIAMA'A as well, so that we can include our older generation that was, you know, brought up with TIAMA'A too. So and old generation and the new generation. That's great. And the other thing that I'm really eager to hear is that, you know, formalizing and also taking care of Dad's copyrights to the music, and making sure that your dad's music is protected legally moving forward. What's your plan on that? I think for us, it's having a great team that supports us from the beginning right to the end. It's not an easy task to complete or to process. So all we need to do is believe and trust in our team that they will help us along the way, and also help Dad. Because, you know, when he passes on and he gives the baton to us, you know, we're still continue on that legacy that he's left for us as well. And you have a very great friend next to you, working with you. That's Josh Lefionga Masi. You know, making money out of a legend of, and making sure too that he deserves this at you know, the later stage of his life. Music video we ese fu fuanga se taimi o le a fa ma tu uma ye ma fa la wi lo ia ile atunu ile faia le o se concetti po se fa vifianga fa pitoa o a fea ale taimi ale fa mo o lo fu ia taimi o fa sili o te manatu o le fu fuanga la wana lena o anga i mai fo ima ta pena ma sa ni fo i la wiloa le ia nisi fo fatunga TIAMA'A ata sila ma nisi o pespo o mona saunia ia talo ile tua i so mai ina o lewa mo il famo mo ho mo le sunga le pule o le company ia po le YouTube po channel ia msalo po o pese ia o kai ka hone fa ko o i me fa pingi ngi fo i kupulanga o ia o su en ka kupele e campania mas ewe ka ke ka mu muri i le o mas o le fo fa pe e kasi pese abinungol masing ia onga pe amris pulu pese o ia o ba ne mo manka penga ia o le hola o manatu o le whaingoni ka sanga po se ka penga se tua ia mo ngi sila ia ma fa solo kwe skaria ia pulanga la banga ia ma fa wo fo ngi si ba ngoni ni la langi wo o yeide o inga pa anga po ia mangai sambo po ia ka ke ba ia kwai dunga lai ia ko mingi mai ia po afia ia evin fa yanga fa ngalo po ia matkele ho taimi e Tanoa Ava interview ma likio
ia ka ke na ngonga ai o lo ia no te inga fo yo nai Samoa Na dila. me se fo ia fatau ino ni o nanga ia sa bea yo se kaling yo se me ka ukele ia tatou le pese ia o le ho lo ia ia nga le fanga nga le tua ia a le la bene fanga nga lo fo ile kaling nga ta ia la mai ile o langa ia pe ka ia ku le a fa mo nga o le we il fu fa ano fa tai ia awan I ngalo mai ia le au ranga bale tu ole de ia le siu fonga sa mo long si fia le sunga fa fenga o le wa fa lo tele wa fa le va yaso talu o na ola le tato FM 106.1 I Samoa atoa e o fo I tutuila ma manu olona winga ona o le tele platforms they are just the platforms a le le tio ma le siu fonga sa mo wa fo I lanu fa lo tele ina ia momori fo I mal fe au mal nga luenga le tua ona o nei e a fio mai masuma ia ile au fa nga luenga ale tua ma momori ia ile sava levo la wa o le taimi al nei e tasi le tatou talanoa la fo fa fonga mai Samoa ile ngata lai lungo le tatou YouTube channel Facebook page le Radio Samoa male FM 106.1 I Samoa 24/7 o le winga ta wo tele pera pea o ina taulau o le whamoemoe na o teimi o aso o le whaatino ai lau tau whamoemoe. Ia, longo mai. Ina ia mwhai o na so le atu e whaalau tele, ma la whaalau I loa I le toa tele o le tātua tunu ua wā e tau lo le TIAMA'A. Ia, o le mea le na e tupu. E tuai le sau o le ticket, ai vave le whaatau a tangata. Ai, e eisi vaenga tā ua o lo e nofo ma lau sunga le whawhenga inga te fia manatu e tau na whaailoa e le ngata ia Samoa ai misi fo isi au whanau le nā o lo o tau ngā lulu e whatasi ia ma so se tasi lava o lo whawhenga mai I le nei aso le a le whe au tā ua o lo o tau momoli e alai musika ia haftai sa vea o ke karikongo le pesili e ka ukele o lona tā ua ia pe o leo ua esele le generation le wa iai ia pe a koe maho whau I le kaimi ua tōna ia ngai uso pesoi pe la songa whawhengenga a lale ma tūlua mngisi o fwoi pese pe o le vaenga lava le kake manatu iai o le ngangana Samoa Mandira pe wafa inga le ngangana Samoa I le nei taimi ia uno nisi o tūpulanga ua whaia si kele bawe kele o le lako ngai ngoinga pe o se tūlanga hoi le ua mai ele o whata waina le ngangana Samoa e whaonga ina I lunga o whakunga wa Samoa mongi pe o le kūlanga ngai le o koe moua ngi kaimi o le whaukuanga lava o le whaamaongi o le kalangoa iai ma whaiso le kāling wa awa pia o kouia o le liku ka pianga mo kou o lau a whakupese sa vea I le whapeu o whaiaku o au e maua lo se wheau wa mai kia ia ngofu ale mo maho fo se whaki ia o leo mariki kalama so foi ngai maina se mea wape ngai kau mau e se whaki nga ia mawhai o nga mamoli wheau lea ia pea ngā foi o le kāringi se marika ua o le kāringi mai le tua pe o le si maenga ngā le waku le whaukuanga mō kupulanga ia sirisira mamao ia makoe baba ai I le kulanga o kāringi wa fōa I koe le atua ia ke ukou ia aua le ngau kele I le ia ai mangu le upenga o fo ingi ki le wawe kele ia ai kamu whaia inga ia whaku ngai pese wa kasi lo lua pese whaku ia masangi lo ia ai pi o le mea hui lili asa vea pi o kari aku ngai ia malesi lai ku ia o le whakawinga o le kungu
da ngai o ka ngaka malonga whaiwa. Ia o ka rengi mga ese ka rengi. Ia pe o ka rengi lo pese. I runga vaenga ka ua. E kau kua i le kungui. I fe au, so se fe au whare nganga whare kingo po le asisi mea. E abe i whakuanga. Wai pi o le kasirea tā ua o le pese. Ia o le kau mawhare maho whau. Ia mo ngai e fo mafkia. Ia miso mai po le alabar ko inga mafkia ngai. Nganga oso mea le kemi kiri la au kiri pese. Ia saure pese ia o whanonga fo ia lewa. Fo mali ali. E ngasi. Ia pila kasi ngā vahen ka ua le mengi o le pese. Ia e wako e fo ia wanga ia kau ko ngā maka kou whangau ia masi fo ingi kupulanga ua. Pe fo ingi o vaenga ia. Ilen pai o lea o kulanga fo ngā leo kei. Kam whai ai whakunga i pese roku. Ia mori ku whare nganga ia misi fo inga i whi au hu e mori aku mori. Whafonga le kungu. Ia pi o ngai vaenga i whakaua. Le tau, o le koe kariaku le maru o nganga Fafo Aulalo. Alo tai ta ua tele le tatu talanoanga nei aso lau sunga e whawhenga inga iopu watu taulangi whaaleanga nuu le swafa le atuangie. Ai, o le vai aso le nei mo le sila fia e lau sunga le whawhenga inga Pastor Fafo. O le vai aso e whaatau ina ai leanga nuu wa Samoa, o lana nganganda. Sa au pese atua i lava i le amata upu. O le ngana, o lau tina, o stangata whatu pese, ma o stangata fo i e taututu le ngana na whai ilangi le wholonga i le neivai aso. O le tele i o pese sa au tautu sia e manatua i tina. Ia ma o tango fo i lea tā isi pese a le TIAMA'A. A le la o tango e tā le pese le e tā walunga i ai. E pule au au lava le atua i le soifua ma le ola o tangata. Au ni tā leni fo i na fua i mai e le atua ia i tātou le soifuanga nei. E mwhai ona tātou whapea. O se mea lofa fo i le mwhai ona tātou tu i nātu i tātou whanau ma whaau au i le. Le nā mea awa le upu le na tā ua tele. O tātou e le untangata fo e suavai ma ai suavai. O tātou o tangata ta pena suavai. E tu i nātu. Fo e matau ma mawhai le isi tupulanga mo atai. A metaphoric comparison of the talents that we now have given to our children in the next generation. Ia, o le matango fia o le nei whatalanoanga le nei aso. O le wata walunga ai fo i pe ai sisi vaenga Dawn and Sanita te lua fia saunoa iai ma fia talanoa ai fo. Because this is a legendary interview, and it will be marked and sealed as one of the best times ever. Le wa sila mai le atunu. O lua mai sulu ngā titi o lo lua tama ua avea o se whawhenga. A ua lafu atu le avenga lua te tau aveina mo le isi tupulanga. Is there anything special that you want to say to your dad? To Dad? Yeah, tau noi o lua po le ase se vaenga ua misi a te au ia po se mea fo ia o lua fia fautua ai i le atunu ia matau mai po le ale aso le nai fai i le tātou konseti ma whaalawi loa i le Yeah. It's a really good opportunity for us as well. We've got some big shoes to try and fill. Not try and fill, but slowly but surely. But we've got a few things coming. So we've got next month, we will be releasing one of our music videos and one of our releases, singles. So that's exciting for us. But like Dad said, we're so grateful for the support that we've had over the last couple of months. You know, it's not an easy task. So we try to, you know, just take one step at a time and do what we can do and leave the rest to God. But yeah, we've got some few things, few things up our sleeves with the help of Josh, which we're so grateful for. Fantastic. But the end goal is to try and get out there and have a tour with the old generation and the new generation TIAMA'A. And make some money. And and yes, make some money. and that's hopefully.
Ia, lau sunga te whawhengainga au te whawhataile tua o lo maule a wanoa ma le sunga a Mase Josh. Ia, iei fōle teimi e whaile ma ua interview. A ole a wanoa muli le nei, a vantu I lau sunga te whawhengainga, se whaamurianga mole atu nu o lo whaafonga mai, o wō mai masani. Ia, o Samoa o nofo I Amerika, ma atu nu mamao o leva, o na whaamuri ina o lātou o langa, ma Samoa I tawhai fia, I whātunga ma pese pesenga o whaamrianga mai lausunga ia ma le TIAMA'A I le nāwai tau e o mai I le so o lo o teu pea I o mātou loto ma whatu. A mano haftai, ia viangi ia manoa sa vea tulo pa ia. Ia, o te taitonu lawa I nei, vaenga le fiafi ma le fu ia manoa ua mōsipino inga I le tātou au nanga. Ia e lemfa ia ona ngalo lau fionga ia e vianga le fisoka I mai ia orea ngai fia makama ka o e Samoa ia ma Talanoa fo I dunga nei poklame ia e mamolia kwalenga nga whaftai mo pa ia Samoa mai I lemfa inga upua pea kwere e ingisi e le fia ngi a foi pese ai okay kali kong whaafkai kele la vai ko tatalo ia I o mako whaiva mai a fo I kaimi sa a makamaka mai ingi ka lengi ia ke rangonga lawa o whamangianga ni I ringaka I makua maa inga ia o la uto tatalo I ne fōa I mai e le tua o ni tā lengi o mwhai e na a batu se au nanga mai taimi na whaavaengi o fwoi pese, ia se o fwoi ngā wala awina e lea tua. Ia e lema whaio na ngalo. Tele o taimi e au nala. Ia ia lea ngāanga e toi fia fwoi lava se I usu spese pe gasi pe lua. Ia ai pe taiane. Ia ona ole ngā rue ngāne li. Ia ole lava ua mai ele ngāanga e. Pi fon whailoa tu ni fia o lea ua whaawau e nisio le whanau e mnau mia lau tō talo. Ia e mai se fo ia pa ia o au na le tua o lo whapena ona whapale le malu I so se vaenga o nilo langi. Ia o te mnatu fo I tasi le vaenga o whaamanianga. Ia o mawhai na whaawau ni tā lengi. Ia e mai se fo I le tapua inga si o no. Ia pa ia ale maulu ia ngā whaakoe mani. Mai se fo le ia ba ulu I whare lima I whareata. Te tele la o tō tāpo inga. Ia o lea ua ele manatu ia. Tū maile la o tō taloma. Ia ma whapena fo e ona tāpo ai e whaiva. Ia o le kako o whipese o le TIAMA'A. Ia mo le aku le whaptei tele sa vea. Pe lava ona tananoa atu le ai. Le o asa u whamakalanga I o sā mo whainga. Te whaatulo atu ono I tū tele o lau sunga ia. Te whaite te fo I a o le nganga fia malanga whautai ia. Le ua salostei mo mone ua mo isi awa noa tāte whilo ai. Ia e mole tuale whamnianga mo lau sunga ano whangia le tua. Ia maua pea le tō whapa ia I lau sunga. Hoa le poto le atamai. Ia ua fo I o whaiva alo filima ia wale so soani ai mo se o tātou watanu I ngata I Aotearoa nei ia se o tātou watanu I Samoa ia o lo tau fo I mea tupu nei vai tau ia maano o tau langa whaapa I te fo I nai vaenga tau ia wala lo tātou sā I Samoa ia o le talatu lea malo u whaalalu tele ia whaamanuia mai lea tua ni whiawhi mo le fwoi whawhtai leo so ia I o sua ia mai se o nai whanau lo tāpo I me Australia ia ma Imrikako ia e whapena fo ia Wellingtoni ia mai se na ia inga fo I Samoa lo tāpo ia mai whaiva ia alo whatele tua ni whiawhi ia ngata lea ia o sia u hawa whapelperina o lo tāpo I mai whale ia tu mua to whaiono au dalo ia o le tala le ni fiafi ona o swafo Yesu pa manuia mai le tua so fo ia mai manuia Whaaftik tele, whaaftau pa ule sunga
I lau sunga le whawhiangainga. O le ngona fo le nā a whaia u masui o le atunu o wātoa o lo whawhonga mai. Mai se fo le pulenga ma le au whainga aluenga. A le siu whonga o Samoa au kilani dei ma isi atunu o mamao o lo tāpua i mai. Ia utu mai le langi i le tō whapa ia. Fafo Aulalo fo i le soifua. Nga lue ma le soifua tautua. Le soifua au auna i lau sunga le whawhiangainga. Whawhitai ua vaveo na maua oe le atua. I le taule le o lo soifua i le nawai tau te o mai le teimi le nei ma o tutoa i fo i le fatu le lei i tutonu o loto ma nganga le whanau. Wa muli tai ai. E oi na la popo a tele u se vai le mawhai e le automai tai i o na wha o na soli. Ia aole a tau mawhai. O na winga la wai ta self-sili e ele pese le TIAMA'A o te mana e toi po e ma usua. O ai lai whaanoi, whaanoi lau sunga le whawhiangainga, pe whaanoi le automai tai ia. So se sia no vai o wala o pase ki e le kasinga vai ka ua ia e se le manga ia foi afke kele la vai le isa vea ia langa o kele se luaku langa o lau pionga ia o le sifo ia fiku pula o ka ko ngu i me ka fakunga ma pesenga ka ring ia le ai ka ke feso ka ia a pela bola ia ka ke ngaluru e ha pe ngalava wala mai foi pe a pe la ke le pese ia ai ke mo fa siri a lo fa tai tawalunga ia le taldoanga ma le TIAMA'A legend pastor Fafo Aulalo ia masiana fa na o na alo ia ton ma te mata ia Sanita i le pese le ale TIAMA'A ua whaingoina e pule au le atua